Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancel Abimana. Mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze murano makuru yo kuwa gatano, ugenekerezo rya gatano, ukwezi no kuwa gatandatu, umwaka ni 2026. Mu ncamake makuru tugiye kubashikiriza ku masezerano Rwanda rwagiranye na Kongo, Amerika isaba u Rwanda kuyashira mu bikorwa vuba. Ibyo nibyo mugomba kwibaza, ntabwo aya masezerano u Rwanda rwayizeho umukono rwo rwonyine, rwayizeho umukono na Kongo. Rero impande zombi zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje nk'uko byanditse mu masezerano ya Washington. Nayo mu Burundi inama nshinga amateka isaba leta guhagarika ikorwa ry'inzoga zonona amagara y'abantu. Muri aya makuru kandi mu mikino Messi na Mbappe mu guhatanira guca gahigo k'ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Aya makuru ntabacike gendi Yves Bucyana. Tubafitiye kandi n'ikiganiro baza muganga kigaruka ku koza amenyo ariko bikorewe kwa muganga. Aya makuru ahagaririwe na Latifa Mutesi. Idonido ryano makuru ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa nane Marine we mwiza. Leta ya Kinshasa ibisabwe n'inama nkuru y'umutekano ya Republika ya Kongo yakuyeho guverineri w'intara ya Ituri yo mu burasirazuba yibasiwe n'ikiza cya Ebola muri iki gihe. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu byavuzwe ko kubera impamvu zihutirwa General de Brigade Kasongo Mulumba ariwe guverineri mushya w'iyi ntara ituranye n'igihugu cya Uganda. Kasongo Mulumba asimbuye Lieutenant General John Ruboya Kashama warukuriye Ituri muri kuva muri 2021 ubwo intara eshatu zo mu burasirazuba bwa Kongo zahabwaga ubutegetsi bwa gisirikare bise état de siège. Ruboya Kashama akuwe kuri uwo mwanya nyuma yuko ubutegetsi bw'iyi ntara bunenzwe kuba virusi ya Ebola yaramaze ibyumweru byinshi ikwirakwira muri iyi ntara mbere yuko bimenyekana. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Libani Nabi Berri uzwiho kuba hafi ya Hezbollah yanze amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho na Amerika muri iki cyumweru. Ibibaye nyuma yuko na Hezbollah yari yateye twatsi aya masezerano. Ni inkuru ya Sadworth John mu ijwi rya Juventine Muragije Marie. Umwe mu banyapolitike bamaze igihe kinini mu makimbirane ya politike ya Libani akaba n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yanze amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Libani. Nk'umuyobozi w'abashia ushyigikiwe na Hezbollah binyuze mu ishyaka Amal, ijambo rye rifite uburemere bukomeye. Aya masezerano yafashijwe na Amerika asaba ko Hezbollah yava mu bice binini byo mu majyepfo ya Libani. Berri yavuze ko ayo masezerano ari umutego, ayanenga kuba atavuga kwikurwaho ry'ingabo za Israel mu bice zafashe. Hari n'icyifuzo cy'uko hashyirwaho uduce dushya Hezbollah yavamo, ingabo za Libani zikaba arizo zihacungira umutekano. Kuba Hezbollah idashyigikiye ayo masezerano bituma hari impungenge ko intambara ishobora gukomera kurushaho kuko ibitero no kurasa ku mipaka bikomeje. Mu kiganiro na CNN, perezida wa Libani uhagarariye abakristo n'abaromani yashinje Irani gukoresha igihugu cye nk'igikoresho mu biganiro igirana na Amerika, ibintu yavuze ko bishora Libani mu makimbirane itahisemo. Abategetsi muri Nigeria batangaje ko babonye imibiri y'abantu hafi 50 bapfuye bazize inyota mu gice cyitaruye cyo mu butayu bwa Sahara. Bari bavuye mu birori by'idini ryabereye muri Mali ariko imodoka bari barimo irapfa. Bagerageje kwikorera mu gihe cy'iminsi myinshi kugeza igihe amazi abashiranye ashira no mu mubiri wabo bapfa bazize umwuma. Abantu babiri muri bo nibo barokotse nyuma yo kugenda ibirometero 150 n'amaguru bajya gutabaza. Imibiri y'abapfuye yashyinguwe n'abatabazi mu mva rusange. Ukraine yatangaje ko yagabye ibitero hifashishijwe drone mu mazi ku bwato buri mu nyanja ya Azov mu byambu no ku byambu byaho. Yongeyeho kandi ko yibasiye ubwato butwara imizigo n'ubundi butwara ibinyampeke byavuzwe ko byibwe mu turere twa Ukraine dufitwe n'Uburusiya. Azerbaijan yo yavuze ko abaturage bayo 5 bapfiriye mu bitero byo mu bwato bubiri ariko ntiyatangaje uwabigizemo uruhare mu gihe Uburusiya bwo bushinja Ukraine. Chancel urakoze cyane Ana Marie.
Dutanguye ano makuru ku buryo burambuye, sentare nkuru ya gisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatanguye kuburanisha abasirikare 9 hamwe n'umusivili umwe bagirizwa ivyaha bikomeye birimwo ubugumutsi ku gihugu, iterabwoba no kugerageza gukuraho ubutegetsi bwemewe n'ibwirizwa shingiro. Idonido nane Marini we mwiza. Niburanisha ryatangiye ejo kuwa kane ry'urubanza rukomeye ruregwamo habarimo uwahoze hari umugaba mukuru w'ingabo General Christian Chiwewe mbere yo gutabwa muri yombi umwaka ushize, hakaba yari umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bya gisirikare. General Christian Chiwewe ashinjwa ibyaha birimo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kurenga ku mabwiriza ya gisirikare ndetse no kugambanira ubutegetsi bwemewe n'itegeko nshinga. Undi ushinjwa wari mu bakuru b'ingabo ni General John Numbi, we akaba akurikiranyweho ubugambanyi no guta umurimo wa gisirikare agahungira mu mahanga. Arimo kuburanishwa adahari kuko yavuye mu gihugu mu mwaka wa 2021. Hari kandi abandi basirikare bakuru batandukanye nabo bari mu baregwa, barimo abajenali majoro, abajenali de brigade ndetse n'abakoloneli 3. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, gukwirakwiza ibihuha no gushishikariza abasirikare kutubahiriza inshingano n'imyitwarire ya gisirikare. Urukiko rurimo kuburanisha abasirikare ni narwo mu mwaka ushize rwahamije ibyaha wahoze ari Perezida Joseph Kabila, rumukatira igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'intambara no kugambanira igihugu. Ku masezerano Rwanda rwagiranye na Kongo, Amerika biciye ku mushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Marco Rubio yavuze ko bizeye Rwanda ruzokura ingabo zago muri Kongo bitarenze uku kwezi kw'indwi kuza. Navuganye na Olivier Nduhungirehe asanzwe ari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Ntangura ndamubaza ko niba koko hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Ndagira ngo mbibuze ko itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka ushize hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko ari amasezerano areba ibihugu bibiri, buri gihugu kikaba gifite inshingano. Rezo nshingano zirazwi nizo kugerekeye Kongo kurandura uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR, hanyuma rero u Rwanda rugakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Rero Marco Rubio akaba yaravuze ko hari ibyo u Rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa, ariko rero ikibazo umuntu yakwibaza ni ku ruhande rwa DRC, ku ruhande rwa Kongo byo byifashe gute, kubera ko kugeza uyu munota tuvugana nta kintu na kimwe Kongo irakora kijyanye mbere na mbere yo kubahiriza agahenge ceasefire, no kuvuga guhagarika biriya bitero bya turiya tudege twa drone bidasiba, hanyuma ndetse hakaba n'ikijyanye no kurandura umutwe wa FDLR. Guverinoma ya Kongo nta icyo yabikoraho, ahubwo ikigaragara nuko ikomeza mu kubaha intwaro no kubaha amafaranga kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano w'abanyekongo ndetse n'u Rwanda. Ego yavuze kandi ko abasirikare banyu bariko barahindura impunzu bakambariza M23. Kubera iki mwemeza ko bavuye muri ico gihugu? Nukuvuga niyo bakiri? Ibyo nta byigeze avuga, ntabwo Marco Rubio yigeze avuga ibintu nk'ibyo. Yaravuze yuko abasirikare banyu ariko bahindura impuzu bakambariza M23. Oya, ntago ntamwumvise nabi, ntabwo ari byavuze. Yavuze ko yizera ko bitazaba, ariko ntabwo yavuze ko byabaye. None mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano mwagiranye na Kongo, abasirikare banyu muzoba mwabavanye ryari muri ico gihugu? Nongere ngusubiriremo, ikibazo ntabwo ari icy'u Rwanda gusa. Ikibazo ni cya Kongo, ahubwo wambaza uti guverinoma ya Kongo izarandura umutwe wa FDLR ryari nkuko byanditse mu masezerano ya Washington. Guverinoma ya Kongo izareka ibi bitero bya drone byibasira za position za M23 binyuranyije n'agahenge kashyizwe umukono, ndetse ikanagomba no guhagarika kwibasira abaturage, no kuvuga abanyamurenge bahora baraswa n'ibi bisasu, ndetse ibyo bisasu bikaba byaranibasiye n'abakozi bashinzwe ubutabazi nkuriya mu Faransa-kazi. Ibyo nibyo mugomba kwibaza. Ntabwo aya masezerano u Rwanda rwayizeho umukono rwo rwonyine, rwayizeho umukono na Kongo. Rero impande zombi zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje nk'uko byanditse mu masezerano ya Washington. No kuvuga Kongo itagize icikora ntimuzovayo. None se amasezerano hagati y'ibihugu bibiri avuze iki? Ko avuze ko buri gihugu kigomba gushyira mu bikorwa ibyo kiyemeje. Amasezerano ndabona ku isi aho uruhande rumwe ari rwo rugira inshingano zo gukora ibintu runaka. Ni impande zombi. Kugira ngo amahoro ahinde nuko umutekano w'u Rwanda urengerwa, nuko umutwe wa FDLR urandurwa burundu mu karere, nuko agahenge kubahirizwa nkuko kashyizweho umukono. Rero na amasezerano agenga ibihugu bibiri
kandi tukaba twizera ko umuhuza agomba kubaza inshingano n'uruhande rwa Kongo Kinshasa, kuko na Kinshasa nikomeza gukora ibyo yishakiye nta uyibaza inshingano izakomeza kwibasira abaturage, ibaraseho ibisasu ndetse ikomeze guha ingufu uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Uwo yari Olivier Nduhungirehe, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Tubandanirije amakuru yacu mu Burundi, inama nshinga amateka y'u Burundi iriyamiriza ikorwa ry'inzoga zifite umwambiro mwinshi. Yasabye ko izo nzoga zikaze zohagarikwa mu Burundi kuko ngo naho zinjiza amahera menshi ataho zitandukaniye n'uburozi. Ivyo abashinga amateka babishikirije igihe umushikiranganje w'ikigega ca leta yari yaje gusigura uko amahera yemejwe yakoze mu gice ca mbere n'ica kabiri, aho hari menshi mu yinjiye yavuye muri mwene izo nzoga. Uwo mushikiranganje ariko arasaba ko guhagarika izo nzoga byo kurikiza amategeko. N'inkuru ya Patrick Waso. Turavye urugero rw'amakori iriha dusanga irenza imiliyaridi 6. Vyumvikane abarundi batari bake. Uwo ni umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ubutunzi mu nama nshingamateka, aho mu cegeranyo yashikirije yavuze ko basanze inzoga zikorerwa mu Burundi zifise umwambiro ukaze zinjije amahera atari make mu kigega ca leta. Naho ayo mahera yinjiye mu kigega ca leta, abashingamateka bavuga ko izo nzoga zonona amagara y'abazihereza. Zashe Misago yatowe mu ntara ya Burunga aribaza ko hakenewe amahera y'ikori canke abanyagihugu bakomeye. Jewe umutima wasimbye ko hariho inzoga zifise todarukore irenza 43% zija mu bene gihugu duserukira, hanyuma leta ikemanga ko yazitoje amatagisi amakori. Naciye ngira iki kibazo, mbega muri leta dukeneye amafaranga canke dukeneye ko abantu babaho neza? Umushinga amateka Dieudonne Iradukunda wewe abona ko izo nzoga zohagarikwa burundu. Hariho n'umusenyi namye numva yidoga avuga ko hariho n'abagabo batagishobora guterura umugwayi ku nderuzo ngo bashobora kuba bikora no kubakenyezi kugira ngo babasahirize. Habuze iki kugira ngo bihagarare? Abashinga amateka nka Denis Karera yatowe mu ntara ya Gitega hamwe na Olivier Suguru yatowe mu ntara ya Bujumbura babona ko hoshingwa umugwi udasanzwe wo kwiga ico kibazo ufashijwe n'abandi bavuye hanze. Ko dushoye ni komisiyo specialisée y'abashinga amateka ni vyiza. Mugabo ikindi kibazo tekiniki twe twifuza ko izi nzoga zigirira n'amagara y'abene gihugu vyohagarara. Ico ni icifuzo. Umukuru w'inama nshingamateka Geraze Ndabirabe avuga ko zikwiriye gucibwa burundu. Abacuruza izo nzoga bose bariko guhagarikwa, izo nzoga zikaba interdit et prohibé sur le territoire y'igihugu cy'u Burundi. Nk'abaserukiye abene gihugu, iyo abene gihugu bariko biplenya, natwe turi hano tuvuga ko twatumwe nabo, ntituvuge nta gico dukora, ntivyumvikana. Kuri ayo makenga yose umushikiranganje w'ikigega ca leta Dr Alain Ndikumana yamenyesheje ko ico kibazo arico kwitondera kuko abakora izo nzoga bazanye imitahe yabo kandi ko bafise imusha bahawe n'ababijejwe. Burya ni equation ya plusieurs inconnus bakora baremerewe n'amategeko. Ico ni kimwe tegezwa considérer. Inconnus ya kabiri nuko ico mariko muravuga ko tegezwa kupreserve ubuzima bw'abene gihugu. Navyo nyene biri mu devoir y'abajejwe intwaro. Ica gatatu amafaranga turakeneye abene gihugu, turakeneye n'aba investisseurs. Subwa mbere ikibazo c'inzoga zikaze kivuzwe mu nzego zikuru z'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze kwigarukako kenshi ariko nakirahinduka. I Bujumbura, Patrick Waso. Arakoze cyane Patrick Waso. Reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya. Ikaze kuri YouTube ya BBC Gahuza Miryango. Kuva ku munsi wa gatatu igenekezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu mu 2026 uzotangura gukurikirana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri YouTube. Amakuru yacu, inkuru z'ubumenyi butandukanye n'ibiganiro byacu nk'imvo n'imvano. Byose ubu bizoba biri kuri YouTube. BBC Gahuza Miryango iri kumwe nawe.
Reka makuru tuyabandanirize muri Afrika y'Epfo aho Afrika y'Epfo yatanguje uburyo bushasha bwo gutera urushinge rumara igihe kirekire mu gukinga umugera wa sida. Afrika y'Epfo iri mu bihugu bifise igitigiri kinini c'abanduye sida ku isi aho ibice 13% by'abanyagihugu bayo bagenda n'uwo mugera. Ni inkuru ya Pomzafirani mumva mu rya Yvette Kabatesi. Umuti wa Lenacapavir utangwa kabiri mu mwaka uzajya uboneka ahantu habarirwa muri 300 hirya no hino mu gihugu bahereye mu duce dushobora kwibasirwa cyane. Benshi mu rwego rw'ubuvuzi bishimiye kuza k'uwo muti mushya bavuga ko ari izindi imbaraga Afrika y'Epfo yongereye mu kurwanya ubwandu busha bwa virusi itera sida aho bwiyongera bwayo bwiganje mu rubyiruko. Atangiza ikoreshwa ryawo Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko uwo muti utanga icyizere ndetse kuzatuma Afrika y'Epfo yegereza ku ntego zayo z'ikinyejana kizira virusi itera sida. Mu gihe bamwe bagaragaje impungenge z'uko imiti yari isanzwe iboneka mu gihugu ari mike ugereranije n'ikenewe, Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko bari mu biganiro bisaba uburenganzira bwo gukorera imiti y'Abanyamerika muri Afrika y'Epfo. Mu kiganiro c'imvo n'imvano cyo ku munsi w'ejo tuzogaruka ku cegeranyo c'umuryango Transparency International Rwanda cerekana ko igisata c'indero muri ico gihugu gifise ibibazo vy'igiturire. Cyane cyane igiturire gishingiye ku gusaba imibonano mpuzabitsina mu mashure yisumbuye na za kaminuza mu gutanga akazi ko kwigisha hamwe n'iyo abanyeshuri baba bariko bimenyereza umwuga ntimuzocigwe. Reka tubandaniriza amakuru muri Kongo aho Fally Ipupa umuririmbyi rurangiranwa muri Republika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko anezerewe cyane kandi yatewe iteka ryo gushigwa mu rwego rw'iteka rusumba yandi yose mu gihugu ciwe. Ni inkuru ya Latifa Mutesi. Iyo mwumvaga yari indirimbo ya Fally Ipupa y'imyaka 48 y'amavuko yashyizwe mu rwego rw'igihugu rwa Ordre National du Léopard, urwego umuntu ashyirwamo na Perezida wa Repubulika bwo gusa ku bantu babagize cyangwa baragize uruhare rudasanzwe mu guteza imbere igihugu. Fally Ipupa yatangiye umuziki mu myaka hafi 30 yishize akorana n'umuhanzi mugenzi we w'ikirangirire Koffi Olomide, ubu akaba ari umwe mu bahanzi bakuzwe cyane muri Afrika ni Burayi. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi wa guverinoma yavuze ko Fally ari umwana mwiza w'igihugu kandi ko yagize n'uruhare rukomeye cyane mu kwamamaza injyana ya rumba yo muri Kongo no kumenyekanisha umuco wa Kongo ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yo gushyirwa muri urwo rwego Fally Ipupa yavuze ko iyo ntsinzi atari ye wenyine ahubwo ari y'abanyekongo bose. Yanasabye urubyiruko kandi gukomeza gukora cyane, kwizera inzozi zarwo ndetse no kudacika intege. Uyu mwaka wabaye ibikorwa byinshi kuri Fally aho album ye nshya yitwa XX yabaye iya mbere ku rutonde rwa album zagurishijwe cyane mu Faransa. Yanasize kandi amateka abo umuhanzi wa mbere muri Afrika uvuga igifaransa wujuje Stade de France yakira abantu 80,000 inshuro ebyiri zikurikirana. Mu mpera z'uyu mwaka hateganya no gukora igitaramo gikomeye muri Arena i Londres mu Bwongereza. Nubwo yageze ku ntsinzi nyinshi, ubuzima bwe bw'umuziki bwanyuzemo n'ibihe bikomeye. Mu mwaka wa 2022 abantu nibura 11 bapfiriye mu muvundo wabereye mu gitaramo cye cyabereye i Kinshasa. Fally Ipupa yagiye anavugwaho kuba yaragize kugirana umubano wa hafi n'abanyapolitiki bamwe, ibintu byakunze kunengwa n'abanyekongo baba mu mahanga. Gusa we akavuga ko intego ye nyamukuru ari uguhuza abantu no guteza imbere umuco w'igihugu biciye muri muzika. Latifa Mutesi, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Ubu naho reka Yves Bucana atubwira yavugwa hirya no hino ku isi mu nkino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mireho bakunze imikino kuri BBC, amakuru aribanda ku gikombe cy'isi kizatangira kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Muri iki gikombe hari uduhigo dushobora gucibwa, harimo abakinnyi bakinnye iminota myinshi, ibitego byinshi byatsinzwe n'umukinnyi ku giti cye ndetse n'ibitego byinshi byatsinzwe n'ikipe. Mutesi Latifa. Mu mateka y'imyaka 93 y'igikombe cy'isi, ibihugu 8 gusa nibyo bimaze kwegukana iri rushanwa. Muri ibyo bihugu 8, bitandatu muri ibyo bimaze kuryegukana inshuro irenze imwe. Brazil niyo ifite umuhigo we kwegukana igikombe cy'isi inshuro nyinshi kurusha izindi, aho igifite inshuro 5 nyuma yo kuba batsinze mu myaka y'1958, mu mwaka w'1932, umwaka w'1970 ndetse no mu mwaka w'1994 na 2002. Ubudage n'Ubutaliyani nibyo bihugu bikurikira
ikurikira aho buri kimwe cyatwaye igikombe cy'isi inshuro enye. Argentine nayo yinjiye muri irushanwa rya 2026 niyo ifite igikombe giheruka cyo mu mwaka 2022 ikaba imaze kucyegukana inshuro eshatu. Mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi Miroslav Klose wahoze ari rutahizamu w'Ubudage ni ufite umuhigo wo gutsinda ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Klose yatsinze ibitego 16 mu mikino 24 y'igikombe cy'isi yakinnye, ni mu gihe Ronaldo wahoze ari rutahizamu wa Brazil ari ku mwanya wa kabiri n'ibitego 15 mu mikino 19 yakinnye, naho Lionel Messi wa Argentine ari ku mwanya wa kane ahanganye na Just Fontaine wahoze ari rutahizamu w'Ubufaransa, aho bombi bamaze gutsinda ibitego 13 buri wese. Kylian Mbappe umukinnyi w'Ubufaransa ukinira Real Madrid ari ku mwanya wa gatandatu, we na Pele bakaba banganya ibitego 12 buri wese. Messi na Mbappe nibo bakinnyi bonyine bafite amahirwe yo guhigika Miroslav Klose. Ku bijyanye n'ibitego byatsinzwe n'ibihugu muri iri rushanwa, Brazil niyo iri ku mwanya wa mbere aho iyoboye n'ibitego 237. Yves, urakoze cyane Latifa. Nkongerereho ko mu gihe agihiga umuhigo wo gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, Lionel Messi asanzwe afite umuhigo w'umukinnyi wakinnye iminota myinshi kurusha abandi bose mu mateka y'iri rushanwa. Mu mikino 26 y'igikombe cy'isi yakinnye, Messi umaze kwegukana Ballon d'Or inshuro 8 amaze gukina iminota 2314. Reka noneho tubagezeho ibigwi by'andi makipe abiri mu makipe 10 ahagarariye umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi. Uyu munsi turareba ikipe ya Cote d'Ivoire na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire igarutse mu gikombe cy'isi yaherukagamo muri 2014 muri Brazil mu gushaka itike. Yitwaye neza kuko yashoboye kurangiza ari ya mbere mu itsinda rya gatandatu kandi idatsinzwe. Iki ni igikombe cya kane Cote d'Ivoire yitabiriye nyuma yo gukina muri 2006, 2010 na 2014 ntiyigeze irenga icyiciro cy'amatsinda. Itozwa na Emerse Faye ufite ubwenegihugu bwa Cote d'Ivoire n'Ubufaransa, yayihesheje igikombe cya AFCON muri 2024. Bamwe mu bakinnyi igenderaho twavuga nka kapiteni Frank Kessie ndetse akaza na Amad Diallo rutahizamu uca ku mpande wa Manchester United. Iyi kipe izakina mu itsinda rya gatanu ririmo Equateur, Ubudage n'ibirwa bya Curaçao. Cote d'Ivoire yaraye itsinze Ubufaransa mu mukino wa gicuti ibitego 2-1. Repubulika ya Demokarasi ya Congo izwi nka Leopard igarutse mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52, hari muri 74 bakitwa Zaire. Igikombe cyabereye mu Budage bw'uburengerazuba. DRC ni ikipe itozwa n'Umufaransa Sébastien Desabre. Abakinnyi igenderaho twavuga nka Chancel Mbemba, Yohan Wissa wa Newcastle United, Cedric Bakambu na Axel Twanzebe myugariro wa Burnley. Congo iri mu itsinda rya 11 harimo Portugal, Uzbekistan na Colombia. Mu mukino wa gicuti yakinnye na Denmark kuwa gatatu banganyije 1-1. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyanga. Imikino y'ubwoko bwose. Arakoze cyane Yves Bucana. Ubu ni saa moya n'iminota 52 ku masaha y'i Nairobi, ni saha 12 n'iminota 52 mu Burundi no mu Rwanda. Uyu ni umwanya wo kumviriza ikiganiro baza muganga kigaruka ku koza amenyo ariko bikorewe kwa muganga, twateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Koza amenyo buri munsi mu rugo ni inama dusanzwe tugirwa n'abaganga, ariko ngo hari ubwo bikenerwa ko umuntu ajya kogesha amenyo kwa muganga. Ese bikorwa ryari, ku yihe mpamvu? Turi kumwe na muganga Jose Uwamariya mu ivuriro Medico Sociale. Kogesha amenyo kwa muganga ni ugukuraho ya maplaque, ni nk'ibintu bifata ku menyo ariko bidakorwaho n'uburoso bizaho. Ni ukuvuga ngo uko umuntu agenda yoza amenyo ayogereje mu rugo, hari igihe hasigaraho nk'utuntu duke. Wenda urugero naguha, nk'iyo umuntu amaze kwiborosa ukabona wenda acishijeho nk'urwara nko ku ryinyo, hari igihe tubona haje nk'ibintu by'umweru kandi wamaze koza amenyo. Biriya rero uko bigenda bihura n'amacanshwe, hari igihe bifata
ibyo ngibyo ugasanga ntabwo ashobora kubyikuriraho. Ibyo rero nibyo aza kwa muganga tukoza. Cyangwa se nanone ukabona hari utuntu tuza ku menyo tutari ibyo ngibyo tw'utubara tw'umukara, ugasanga tuje ku menyo ntituvaho. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo turabyoza. Cyangwa se ugasanga umuntu ujya uva amaraso mu menyo, wenda hejuru nta kintu abona, menyo yarasa neza, n'utwo tuntu tw'umukara ntituriho, ariko arava amaraso mu menyo. Uwo nawe ni ikimenyetso cy'uko aba afitemo imyanda igomba kuvanwa mu menyo, noneho uhereye ku ishinya. Ni muri urwo rwego twozamo. Hari no kuba nanone amenyo asa n'ayahinduye ibara, ariko cyane cyane byaratewe n'ibintu arya cyangwa anywa, wenda tuvuga akunda kunywa nk'ikawa, nayo ugasanga amenyo ntabwo agisa neza. Ibyo nabyo aza kwa muganga, hari uburyo nabwo tuyozamo. Uvuga ngo uburyo tuyozamo bugenda butandukanwa bitewe n'uburyo amenyo yameze. Rero nuvuga ngo abayogesha nabo basanzwe bafite utwo tubazo muvuzeho. Nuvuga ngo abayogesha ahanini ni bene abo ngabo, ariko hafi y'abantu bose barabigira. Ni ukuvuga ngo guhera ku mwana wamaze nko kumera amenyo, y'amenyo yo mu bukuru, umwana atangira kumera afite imyaka 6 ashobora gutangira guhura n'ibene ibyo bibazo. Ayo menyo rero turayoza. Bikorwa bite rero kwa muganga? Kwa muganga twoza mu buryo butatu. Haba hari imashini zabugenewe genda yikaraga ishyiramo amazi yomoramo ibyo bintu, iyo ngiyo bifatanye n'iyi ntebe yo mu menyo, cyangwa se utundi twuma twinjiramo iyo ari bya bintu bifata byomoka, tukagenda twomoraho ibyo bintu. Hari n'igihe biba ari utwo ngutwo tw'amabara twajeho, ubona nta myanda ifasheho, ariko ukabona amenyo arasa nabi. Icyo gihe habaho utundi turoso nanone n'uwundi muti wabugenewe dushyira ku mashini, imashini ikaba ariyo yoza. Wenda twabigereranya nk'uko yabakoresha wenda brossage electrique. Icyo gihe ni umuti noneho ufite ubukare ukuraho bya bintu byose, nawe utagomba gukoreshwa mu rugo buri munsi. Akenshi tubyita polishing cyangwa se gukuraho amatashi. Hari abajya bavuga ngo kogesha amenyo kwa muganga gutyo ngo bituma yoroha cyane, ngo wajya ushyiramo nk'ikintu ukababara. Mwivugaho iki nka muganga w'amenyo? Byose biterwa n'ubukana bw'imyanda yari afite. Kuvuga ngo ishinya yaramaze kuvaho ikavaho cyane, hakaba ari ibyo bintu bifashe cyane, urumva icyo gihe twomoyeho icyo kintu iryinyo risa n'irigize imbeho, noneho icyo gihe hakazamo ubuntu bw'ubwinyo. Ikindi ashobora nanone gusa nanyeganyeze, nanone byatewe n'ahantu imyanda yagiye ituruka n'uburyo iryinyo ryogejwemo, ku buryo iryinyo nurikuraho imyanda rimera nk'iryanamye, ariko ntabwo bishobora kurenza ibyumweru 2 bitarashira. Uvuga ngo umubiri urongera ukamenyera nyine hanze, dushobora kumuha imiti imufasha, ariko ubundi muri rusange ku muntu ubikoresha ku gihe ntabwo ajya ahura n'ibyo bibazo. Wari ubikomeje wongira ngo nuvuga ngo iyo umuntu atogeje amenyo afite ibyo bibazo bigenda gute? Iyo ataje kuyogesha arakomeza agasa nasesererwa ya myanda ikagera kure, noneho amenyo akazajegajega akajya yivanamo. Ni kwa kundi usanga abantu bamwe na bamwe bajya bakuka amenyo bavuga ngo yayivanyemo ngo kandi ntiyaturyaga. Ni ukuvuga ngo iryinyo ntabwo ryigeze rigira ya mungu y'amenyo ngo ritoboke, ahubwo yagiye ajegera yanama buhoro buhoro bya bintu bifashemo. Ni ukuvuga ngo ingaruka zabyo zo kubigumana ni ugutakaza amenyo. None hejuru yo gutakaza amenyo ni gufa riteyemo iryinyo, hari igihe rigenda naryo ritwara ku buryo no gusimbura usanga insimbura amenyo ibuze naho ifata. Abo ngabo nabafite ya myanda ifatamo bita tartre. Abo rero bandi bagira noneho imyanda iturutse wenda nko kubyo bariye amatabi iki, abafite n'impumuro mbi mu kanwa. Noneho uko arushaho kutabyogesha biba bifitemo n'amaside n'iki, bishobora noneho kuzatuma arwara n'imungu y'amenyo iyatewe na ya myanda ihoramo. Ugasanga aho ifashe nimba utangiye no kumwogereza yarabitindanye cyane, ugasanga noneho n'iryinyo ryaratobotse. Icyo gihe bwo aba afite n'ububabare. Ikindi agahora ava amaraso mu kanwa. Uko kuva amaraso mu kanwa rero urumva ni indiri ya mikorobe, ni indiri yo kuba yakwanduza cyangwa kwandura indwara zandurira mu maraso, kubera inzira y'amaraso ibisa n'ifunguye. Rero nabagira inama y'uko byibura 2 mu mwaka nk'uko duhora tubivuga, baza kwisuzumisha kwa muganga tukamurebera nimba ari ngombwa ko yogesha amenyo. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga ku mpamvu zishobora gutuma umuntu ajya kogesha amenyo kwa muganga. Nitwasoza tutabibukije ko twakira ibibazo i Kigali ni ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Mushobora no kohereza ubutumwa bwanyu kuri email bazamuganga@gmail.com. Murara haryana. Arakoze cyane Yvette Kabatesi mu kiganiro yagiranye na muganga Jose Uwamariya.
yari karatubwira impamvu zishobora gutuma umuntu aja kogesha amenyo kwa muganga. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu yo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu 2026 ariko imbere yuko turangiza tubibutse ko ku masezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo Amerika isaba u Rwanda kuyashira mu bikorwa vuba. Twumvise ico Olivier Duhungirehe asanzwe ari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu abivuga ko Thank you.